Hadin ka jing mi syakmat ki samla wat kampulit hapo ka jela ban pen sngoy ka jing pemhun halor ka jing penlong ya ka MLP recruitment examination ha ka khat pra arpusa bat arpusan tri ku jemang arajar arpusan kala penlong ya ka Central Recruitment Board Meghalaya Police ha ka lai puwai tri ku jemang arajar arpusan ban perking ki jaka tho examen da ka babu bon sertap ki jaka talasi ka jing bom ailat shu ki nong tho examen bale light lan ha ki jaka tho examen nalor ki wei di ya kanila penpau di ginong ekon examen nga benta ki post fireman but ki driver fireman kabala penlong hagalai puwai tari ku jemang arajar arpusan Meghalaya Police Public School Mauro laban penken mau bagini ki samlawat kampulit nga benta ki kampulit bapher haga arpu kundai trik ujemang arajar arpusan kila mi isyakmat ban pen sngo ye gajing bemhun bat gajing penlong ye ka examen haga bakila pen sngo ru ye gajing persha bat gajing sngo bem ya hab bat kani gajing penlong ye ka examen ha kiteki lais ngi ka bakila ong mana gajing lap jong ki ha ka por batho exam kaladon gajing bemle hok ha ka bakila don ginong ap ki balaya rap iki samla ki baki itho bat ki wei nalor kata kini ki samla kila buru ke jing kentu lingba ke jing tho baya ke examen de ban penlong biang da ka ba an bu i ki video camera bat kumju ru ban don ki nong apahara ki ba biang kin thop ru i ki bre ki ba tebet ban up examen ban pendo i ki internet ha ka te ka sngi bat ka wei ni ki jing dawa ka dei ban penlong da ke jing to kit i ki te ki examen ki bala de ban penlong Một phone dạ. keep your phone not allowed No one is there. Room number? That's 8B. You have to fill. You have to fill. Room number? haba keren cikilat pathai khubor kinong ekon examen gila penpau ya gajing sngohun haba ya nujor bat kirkom penlong exam hakipor ki bala dam kile ya thu ya gajing bam ailat shu ka bot ban tho hadin malakut por gajing bam sha ra shu i ki mobile phone lani ki baje kiti bat ki wei de Dia mau melihat ada muncul pergi sini di mana kan? Entah kita kam strek kita syak nanti dah mengrong ban ni sebar. Dah kuat berada kolong kumno. Mar kuat berada ke syak punya nomor minta kita masuk mam nomor minta kita syak untuk banding baje. Aduk kini ini belum orang kini banding baje misal kita syak dengan baje nak syak syuk. Kita kawan strip mara ring kabel minta kila kita syuk bentok ro. Siapa ada nak ring kabel kita syak bentok. Minta pak kita syuk bentok. Kita strik bah. Kita kita strip dengan user kalau ada UV kalau ada kan. Ni orang marah mobile minta. Ni smart sport kini orang yang kini ki baje ro kebalong sistem baje ro syak syuk minta. Di shop room kila amno. Tidak ada ki becek ado lai sau jaka ke dan becek. Ketilak apa exam. Subiang hi. All the best mah. Thank you. Di kolong kumno kompenya. Berkapnya jaga biang dicek di strik lah lo. Orang kelas cek lupa apa no di kelas apa di jan. Nang orang lah nak baru nak kian kemensen ke. Di kolong kumno kan kompenya exam. Biang ni di penyait biar tingko nanti dong berbo. Misal berra phone sport ila itu sebar kan. Jadi pergi selai buku sebar surat tunggu isyarat tunggu belum di kadang kamba dari berak tu. Kompenya exam ay kolong kumno. Ka biang kayak nanti sih, kagak rum bisa mana? Ka biang sih.
Malah cek syaban kok. Habatin, pej bahagi kishab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataya kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishab plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kata ika dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba kambha ka jing im ba kambha pendon kam daki marba medon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shapi, the office, Johor Commissionariat of Food Safety, Shillong, Meghalaya.